tempat to beli tiket bus. Ini suasana sebelum beli tiket. Wika, itu mana? Proses untuk masuk ke gondola. Untuk perjuangan saudara-saudara. Ini proses. Hello, where are you from? Mauritius. Mauritius is India or India. In the Indian Ocean, near South Africa. Oh, you are from South Africa? no. No, it's near an island. Near. Island near. India. Kita ikut lah. Ni projek tu mask. And you are from here itself? Indonesia. Indonesia. Bali? No. No, Sulawesi. Near Bali. Okay. Been to Bali. Already? 5 years ago. Ini tiketnya. Gondola, suasana gondola. Elle était quand même chère en fait. Cuvinte não ouvir, mas se não ouvir. Catu não ouvir. Vamos já, porque eu não mais não sei pois. Tu dá depois daí. Pour y monter, ça va. Cool. On va encore y descendre. Com a gravité de mon Dieu. Niet een föhn. Que moteur c'est lui? Föhn. Föhn, ça veut dire qu'on fougère. Ah, ok. Appelle un fond, c'est un pénin qui transporte contenu sur la femme là. De ressembler à une femme islam. Mais un plus grand fun, qui est là, un plus gros fougère qui est là. Une fun, famille en fun. Quand il y a une plante, il y a différent. C'est pas orchid, ça dit tout de fun. Ouais, ça, tu vois là, tu je lève comme aux oreilles. Aussi, un coup de mosorie. Rapide, pas de Então, olha que eu estou tudo aqui assim. Yung suasana dari atas. Sama kita expliquer dia, tu finis explique, tu vas nous faire. Les mêmes tués, il y a des Américains. Vous êtes la première fois. Ah, pagoda, on appelle voilà. Il fait des regards, Enfin, les gens qui ont des pays ici, beaucoup de
Kita sudah hampir sampai. Ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Quand on ouvre la cola, reste fixe, il y a une batterie qui est là-haut, là-haut. Le Google est tout quoi, moi aussi. Il était là-bas. C'était le Google Jazz. Ouais. Peut-être que ça va nous faire une petite plaisir. Ça va tourner la fin dernière, mais tu finis à soir. Un peu tard. Non. Mais pas tu l'as là, tu peux prendre cela, tu peux commencer à allumer, tu peux commencer à montrer un peu ce. Quand tu finis un peu d'autre, je me rappelle si un peu de temps tout ça. Si tu finis faire soir. Quand tu rentres pendant Yung que tu pembangunan Malaysia Quand akan tu peux membangun aller lagi de ton corps sur apartemen. les corridors, quand tu peux t'aller. Di atas bukit. Là-bas, la Pelouse, tu as une place qu'on avait voir une frite, on a pas une mauvaise impression. Mais pas tu peux y aller quelqu'un. Ouais, là, tu vas pas aller ici. Non, ça va un petit peu plus tard. Parce que Catherine, je me rappelle que madame m'a fait dans la soirée, elle a mis un peu illuminé. Ini jalan terus ya. En fait, tu peux vraiment un peu. Tu as vu où est le tien en plein. Une grosse la chaude. Ouais. Ici, mon gars, trop des hauts là. Là où tu n'as pas de fréquence. Des fois, pas la fréquence, je suis capable de balancer sur cette féticité. Is dat in de buurt bij zijn Louis dat in Madeleine, ça fait white. C'est white. In Hong Kong. Ini stasiun keduanya. Sakit saja. Non, il a fini construire les déshonneurs de Congo. Ini kita akan melanjutkan ke perjalanan ketiga. Di sana. Tuh. Hotel Resort. Sambil cerita banyak ya lah. Pegang kan. Di sana. Não, tá aqui tudo Bagdad. Zedi, Tropical Forest. Ini hotel Resort. resort. Jim Sky, gitu. Sky. Kayak kita kawan tak Itu sangat kelak mazeli. Kalau cini macam ni. Macam mana? Kita develop kulit kuat celaka kan. Kalau banyak minyak kaca. Banyak pemain. Wow. Ça va donner billet là, c'est pour monter. Après, diceritain naman na sa activity lang. The world launches hotel. Rumah aku di sana. Nah, ini kita sudah sampai. Ini suasananya. Ini suasana di dalam.
ada di sini. Dan pergola. Ini ada permainan anak-anak juga. Ini suasana dari lantai atas. Sini 56. Sekarang kami akan kembali ke standar gondola. Nah, ini kami akan kembali. Tapi banyak Ini yang kami pulang. Padang, Palembang, Iya, Riau lagi berlibur. iya. Ibu, Sama. berdua aja. Sama kami berdua juga. Bagus Besti itu namanya. Besti. Mana-mana berpiano ya. Ih, asap apa itu? Bismillah. Hujan ya. Hujan. Ini kami yang Hujan pulang. itu apa? Kabut. Asap. Oh, asap. Dan Kabut ya. kabut ya. Pemandangannya kolam. Cat ya. Kenapa lebih menyeramkan turunnya juga? Dari tonggangan. Tangkang. Itu dia mau. Lanjut ceritanya. Ini situasi di bawah. Kapan balik ke Sulawesi, Bu? Insya Allah besok sayang. Flight jam berapa, Bu? Pesawat jam 2 atau mungkin pagi. Kami besok jam 10. Oh, jam 10. Jadi lebih Jam pagi 12, lagi dong. jam 1. Jadi lebih pagi dong lagi. Kan keluar. di tiket jam 3, terus Hmm. dimajuin lagi. Jadi jam 1. Oh begitu pakai apa? Oh anu ya. Pakai RJ. Oh shit. Kita nggak ada konfirmasi Pak yang dimajukan. Berapa, Bu, tiket dari Sulawesi ke sini? Kami dapatnya 2,an. Aduh. Itu PP? Enggak. Enggak. 4 juta berarti. Kaki 500.000 PP. Aduhnya. Oh, ini ya loh. Andi. Kolom ya. Ya ini agak tahu. Pas ke atas landingnya. Apalagi yang kacanya. Iya, Iya, ada kaca tuh depan kita tuh kaca. Wih, Nah, seremnya. seram. Ini aja seram, Bu. Ada mahasiswa saya dari Riau juga, tapi dia ambil program ini PMM.
kebetulan belajar mahasiswa di sini. Dia kebetulan belajar di Unhas, orang Riau. Saya lupa apa nama universitasnya Pak. UIR. Wih, Siapa ada namanya? 3 orang. Siapa lagi namanya Mita, pasti taunya nama pendeknya nih, Nisa sama Dinda. Hanya satu universitas di sana. Di Riau satu ya. Ada banyak sih, tapi yang negeri cuma 2. Kami swasta. Oh, UIR tuh Universitas Islam Riau, swasta. Riau kayak gimana bentuknya ya? Bersama Gambarannya kayak kota di mana? kayak apa ya? Yang mana lebih luas, Padang atau Palembang atau Riau masih luas, tapi banyak kebun sawit kan? Oh, Dikelilingin kebun sawit. Yang kotanya cuma yang kayak gini juga nggak? Yang ini. banyak bangunan gitu? Ya, bangunan tinggi, cuma hotel. Oh. Kalau kayak gitu kayak mall palingnya, tapi nggak tinggi juga. Oh, ada mallnya di Riau ya? Ada.